Evo Lübisi Radyo'yu dengi geldi. شنوندگان چند رادیو دنگ گلدن باش ایرو 12 کانون 2023 سه‌شنبه بروکسل ساعت 8 لامده ده گذرنش منو چه سرسبی پیشکش بکندم دمازاتی اره براپویه Cenaze Ahmet Gün Lisegirke ve merasimeke girsiye hat ve şartın. Vasiyet revebere Dem Partiye Segirka Ahmet Gün Ligunde Talokan Abajaruk Segirka Yenavça Şırnakı Kılabane hat kulebaran kirin. Tencama erişede Ahmet Gün Liciye bu yere jana hojdesta Ukurevi Abdurrahim Jibrindar bu. Ahmet Gün Ukurevi Abdurrahim Ligunde Talokan ezin kom dikirin Abdurrahim Gün rakirine hoşxanaya Şırnakı Liguri Agayan Ravş Abdurrahman Gün girane. Piştili cenaze Ahmet Gün otopsiya viline hoşxanaya Şırnakı hat kirin jale malbatevi ve hatever girtin. Cenaze bu konvey kemezin birin bajaruke segirtke reveberin Dem Partiye nüner o endam esasen siveji tevli merasıma Liguristana sere günde o segirke bun. Cenaze devir bağvayke girsiyat ve şartın. Hepseruke DPP eqlebane Abdullah Yaman livir axivi got lazime gel ve zilme kabul neke. Pişti cenazeat ve şartın gel jibu sersahiye çumala malbata gün ve şine Ahmet Günle taqa tolikya bedanin. Liguri nuçiya da Ajansa Mezopotamya'da Eriji Ali Enver Babat Ömer Yarar Sıdık Babat o Kurevi Abu Bekir Babat ve hatekirin. Enver Babat heji bu ifade bir de çüye karakola teslimi cendirmeyen bu yani. Dayıken Liwane de nöbete adalet edene banga bıdavikirna teçhide kirin. Liwane jibu pişkiriya bıkıreva birçibune ya girdige han ya jibu rakirna teçhide alese Reber Abdullah Öcalan peşenkler tuayı tere nöbete adalet hattes bekirin duruja haftemin diye. Dayıken ayştiye ku nöbete adalet edene jane ferakibin u bank redeslatari kirin ku dağxazin girdiyan kabul bike u demir dest teçhide alese Reber Abdullah Öcalan rakin. Dayıka eyni atabay ahibiye gut emzaru gen xoyende girdige hande dest bu greva birçibune kirine destek dikin daxwazen wan daxwazen mene em daxwazin teçhali ser reber apo berakirin tecid ser tebaya gele kurt demeşandın bangeme de dayıkan hemu yani dınava çırt salan de tişten gelekine başterketine hole zaruk cuvan mirin em de bejin edibese em aştiya adalete daxwazin em li ve xake hatin dünyaya meli ve xake ketta u em xwediye ve xakene dayıka aşte yıldız tuncerji berxwedan arasından aslav gero gut ve dayık em dibêjin bila tecid bidawî bibe gelê Kurd teva vê dixwazin em ji weke dayık dibin dengê zarokên xwe dayık hemû ji bo aştî adaletê li virin divê gelê Kurd û gelê Tirk bêdeng nemîne divê xwedî li girtiyan derbikeve xwedî derketina li girtiyan xwedî derketina li aştiyê ye weke dayık em dixwazin demil dest tecid rabe û daxwazên girtiyan werin bi cîhanî. Hindekara Fakülte Adalet u Hukuka ya UNICEF Sydney Doktor Visk Sentas Jiburakina teşdali ser rehbera po der xisa PKK jelesteri xisen terörist Bangla Civaka navne tevekkir ku beke navalı tevkerete. Doktor Sentez des şankir ku kampanya azadi Abdullah Öcalan ra çarçeri perskreka kurt regaveke dirokiye gut komplo dilgirtina rehber Öcalan netice hukukaya jibu veji Ravşa metersidar yalı sergele kurt devam dike. Cihan edit ku Abdullah Öcalan bu çareseri yapırskrek ya amedeye evgeleke giringe balkeşe ku 3 salın tu agayı Reber Abdullah Öcalan naya gertin u cihan jipe denge evyek mümkina hukuka tir ku hukuka navne teveye dve komitiya mafya mürvanane teveye bu denge koyabilip dike. Doktor Sentas Kod estevli ve bank edibim u dve tecdali ser Reber Öcalan beyrakir. Dve şer bedavi ve ucu bu çareseriya meseleye kurt gav benavetin. Dirok nişandede ku beşer u perskirek çareser nabın. Brez Öcalan bu ayştiye gaven giring avetin. Devam kirna girtina vi le peşiya derfete kenu ya
پیواژوی آشتی آستنگی هری مزنه فکر و فلسفه ابرز عبدالله öcalan بالکشون و لدر و آواکرنا دولت که جدا ریک نو پیش گشتی که بینگه دموکراسیا کود کاره همو پرسکریکان چاری سر بکه فکر کنفدرالیزم دموکراتیک لروجاوای کردستان و سوریه روشکون ریخستی آلیگریا هاویردوری او نفش نوی فیمینیست نواوی ده جهدگیره هاتی آواکرن کرد و پکه که تکوش لدیجی داهیشه ده برولکه گیرینک رابون دوی رای گشتی جیهانه و هیزن سردستان وان راستیان ببینه دکتر سنتاس هریداوی گود کریاره لدیجی عبدالله öcalan بپیکن اما فیمروان اونفازا بیداراز işkence به هزاران کردین جریزی جبر آخافتنا خواه چالاکی خواه جی و گوتنا ناسنامه خواه سیاسی به تروریزم و تینه سجدار کرد اویک جبر هشتنا ناوی PKK لناوا لیسته رخصرین ترور پکتی اویک لپیشه روستاندنا شر و چاری سرکینا پرسکریکا کرجی آستنگ دیبه جبو روستاندنا ویک گیدی و جواکا ناو نتیوی بکه و ناوا لبو تفگره ده ریم هیدر علاقه جبو پرتوکن عبدالله öcalan gelek izlediği. Duvli Sivistre Bajarı Basele جبو çalakiyen roja pürtüken Abdullah Öcalan da çarçuvede kanun roja mafem ruhande hatta pekanin u beşe jipürtüken paradigmaya azadi hata khwandin. Çalakiya roja khwandine peşektiya komiteye inisiyatife Abdullah Öcalan azadi jipırskreka kurte çareseriya siyasete pekanin. De çalakiya da endama inisiyatifa Freedom for Abdullah Öcalan Freedom le Kurdistan o ورگروان پرتوکان ریم هیدر پیشکش کردن. هیم ریدر گود ل اروپا علاقه به پرتوکن öcalan رسیده دی به öcalan جروشلات آناوین ل جهان دنیره اون خودین الخاندن جدایه. امن کارن وکه نویسکاره که آسایی بنرخینن انالیزه که ویا پر باش و بالکشه لیتن انالیز ناکه پیشنیارانجی پیشکشتی که هیدر پشتی پیشکشی برسیف دا پرسیم بشتاران و گوش جبوری بر عبدالله öcalan گله کامپانی هاتنه پیکانین ل کامپانیا پرتوکن عبدالله öcalan دخوینن جدایه فکر فلسفه ری بر öcalan جبو توایی جهان گله که گیرینگه او فیلوزوف سردمه او دوی مروف پرتوکن و بخوینه او fikrenwi bizanbe Amerika Latin heri baş Avrupa ji evdemeke ku Pürtüken reber öcalan doxeyler hatta iru beştariyek baş jiheye u her diçe zedetir u mezintir dibe. Liber rexistina Afüye Pürtüken reber Abdullah öcalan hatan xwendin. London'da çarçıve roja Pürtükan reber Abdullah öcalan de dosyayek peşkeşi rexistina Afüye hatekirin. Çalakya London'da çarçıve roja Pürtükan Abdullah öcalan'a cihanede bir peşenktiya mesajını yajiyan ya London'da liber avaya rexistina Afüye hatepekanin. Komen navına teveyi usaziyen Kurdistani Parizera navdar a İngiliz Margaret Owen yani Nuhtiyek Saleji peşkiri da Çalakya. Beriya Çalakya şandaya ku Deniz Poyraz, Berfin Dersim, Türkan Özcan u Parezer, Margaret Owen pek daha tekildari tecid u bin pekirinin mafyen yeni sereber Abdullah öcalan dosya ek peşkeşi raydarın rexsini afüye kerim. Bir şöyle kolonilere PHD, Royal Holof, İyad, Jirexistina Feminist, Amerika Latin Anayi, Jirexistina Jnanya Amerika, Nihlatin, Rojnamavan Penny u Parezer u Parezvan Mafemruvan Margaret Owen li peşa rexsina Afüye beşe ji Pürtüke reber Abdullah öcalan xwendin. Parezer Owen axaftina kekir u gut birez Abdullah öcalan paradigmaya azadiya jine ji hemu liderin cihane geleki cudaye tecida li ser Abdullah öcalan süceridi ji Mafemruvane dive hemu gelen cihane ji bu azadiya birez Abdullah öcalan tekoşine bike. Erişen devlet Atrika dagirker u çetin ve yeni ser heremen xweser de duma devlet Atrika dagirker u çetin ve rojan erişin heremen xweser dike dagirker navçarşe dadi damber topan le gurin uçegane heremeli navçarşe dadi du tople herema dnabera gonde heriri u benda kontrole züri yal ruşlate navçarşe dadi ketine laliyeden le heremen dagirkiri şere dnabera çetin devlet Atrik deşi dome Ganiyen xojiyi da zanin ku lideriye sinur e kantona giresipi dnabera çeteyen ehral el şarkiye u çeteyen hayat taril el şam de şer derketiye. Divi şeride çeteyeke ehral el şarkiye binave sayir el hamidi hatiye kuştan.
Belgodarên hêja çil û neh rojên agay ji Silêman Ahmed nayê girtin. Edîtora Beşa Erebiya Ajansa Rojnivîsê Silêman Ahmed roja yekê Cotmeyê ji bo serdana malbatê xwe çû Rojavayê Kurdistanê. Silêman Ahmed roja 25 Cotmeyê dema xwe vegera Başûrê Kurdistanê dilêriya Semalka Jalê hêzên PDK ve hatiye revandin. Piştî bûyerê bi rojekê asayişa PDK ya Duhokê derbarê revandina Silêman Ahmed de daxuyaneke bina Kok da. Di daxuyanê de hat îddiakirin ku rojnamava Silêman Ahmed ne ji ber karên wî yên rojnamavanî hatiye girtin. PDK bi îddayê nerast û bi awayekê dervê qanûnê ev zêdetirên çil û neh rojin edîtorê Ajansa Rojnivîsê digere. Di serê de sazî û rêxistinên ragihandinê gelek kesan banga berdana Silêman Ahmed li rêveberiya PDK dike. Baregeha Ayl Esed hate hedefgirtin li gurî agayên ku medya Iraqê parve kiriye şevedin carekê din bu balafireke bê mirov balafirgeha Ayl Esed a li parêzgeha em barê ku leşkerên Amerîkayê lê dimînin hate hedefgirtin. Tekildarê ziyanên êrişê ti agayekê hatiye parvekirin. Li alî din koma bi navê Meqawemeya Iraqê berpirsariya êrişê gir serxwe û ragihand wan di saetên êvarê de êrişên ser baregeha Ayl Esed kirine. Lê tekildarê ziyanên êrişê ti agayek parve nekirine. Belgodarên hêja menûçeyên saet 8 pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.